Ok, da krenemo polako. Dobar dan i pozdrav svima. Dobrodošli na webinar Enovija upravljanje projektima. Još jedan u nizu webinara CAD/CAM grupe. Moje ime je Radovan Petrović. Zaposlen sam u CAD/CAM Dati u Beogradu, koja je članica CAD/CAM grupe. Pored Beograda imamo predstavništva u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani. Što se tiče mog posla, ja prvenstveno radim na implementaciji 3D Experience platforme kao PLM konsultant. Pored implementacionih projekata, CAD/CAM se bavi i edukacijom i sertifikacijom, tako da ukoliko vam se nešto od naših webinara dopadne, slobodno nas kontaktirajte da malo produbimo tu priču. Snimak ovog webinara kao i snimci svih prethodnih, a i budućih webinara bit će dostupni na oficijalnim YouTube kanalima CAD/CAM grupe i CAD/CAM Date, a svi vi koji ste prisustvovali ovom webinaru od kolega iz marketinga dobit ćete i ovu prezentaciju u PDF formatu. Za vreme trajanja webinara zamolit ću sve učesnike da se utišaju radi boljeg iskorišćenja vremena. Međutim, nama je svaka povratna informacija od vas bitna, tako da ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za webinar, možete ih poslati meni na mail ili ostaviti u čatu na prezentaciji, a ja ću se maksimalno potruditi da na ista dam odgovor u što kraćem roku. Sada kad smo završili to neko inicijalno upoznavanje i sačekali da će možda eventualno neko da nam se pridruži, možemo da počnemo lagano. Kao što znate, u svetu razvoja proizvoda, dostavljanje projekta na vreme znatno utiče na eventualno ostvarenje maksimalnog prihoda. Takođe, dostavljanje projekta u roku umanjuje troškove razvoja i ostvaruje najveću mogućnost za profit. Kako bi to bilo izvodljivo, neophodno je voditi računa o mnogim stvarima, kao što su standardizacija projekta, planiranje portfelja proizvoda, planiranje resursa, sama egzekucija projekta, upravljanje vremenom i zadacima, finansije, praćenje bitnih datuma za sam projekat i na kraju izvršiti, ne na kraju, i za vreme, a i na kraju izvršiti samu analizu svega onoga što je urađeno. Međutim, povećanje kompleksnosti samog biznisa kao i proizvoda, a i procesa čini ovaj task poprilično izazovnim. Održavanje projekta na planiranom rasporedu uz stalne promene skopa, nedostatke resursa i nepredviđene probleme u razvoju nije nimalo lak zadatak. To znači da project menadžeri provode ogroman deo svog radnog vremena prikupljajući informacije i izveštavajući o statusu projekta. Drugim rečima, ostaje malo vremena da na pravi način upravljaju rasporedom, suočavaju se rizicima i upravljaju resursima. Ovde zapravo i uskače nekako naša tema webinara. U pitanju je alat koji nam dosta može pomoći da se izborimo sa pomenutim izazovima. Pričam naravno o Enovija Project Management aplikaciji koja se nalazi na 3D Experience platformi. Korišćenjem Enovija Project Management aplikacije imamo mogućnost upravljanja projektima zasnovano na deliverable. Korišćenjem deliverabli mi direktno povezujemo sam razvoj proizvoda sa samim alatom za vođenje projekta. Kroz zajedničku platformu, bilo koji član samim podizanjem deliverable automatski signalizira project manageru da je došlo do promene na projektu. DASO ovo naziva nevidljivim upravljanjem, jer se na ovaj način može voditi projekat i osigurati saradnja između članova bez da se oni prekidaju u svom radu. U zavisnosti od industrije, postoje standardizovani alati i koraci koji moraju biti zadovoljeni unutar projekta. Pored toga, u firmama se javljaju projekti koji dele dobar deo hijerarhije sa nekim od starih projekata. Ovde nam je od velike pomoći templatizacija. Korisnik ima mogućnost da napravi sistematizovane procese po fazama, gateovima, milestoneovima i taskovima i sve to on može bazirati na iskustvu stečenom iz prethodnih projekta. Samim tim on ili ona sebi poboljšava mogućnost da predvidi tog projekta i obezbedi sebi najbolje moguće rezultate. U template rasporedu projekta možemo definisati faze, gateove, milestoneove i taskove. Zatim možemo definisati zavisnost između taskova kao i prelazno vreme između njih. Možemo definisati kriterijume za puštanje gate-a i
možemo odraditi, definisati koji su taskovi obavezni, a koji su opcioni na samom projektu. Znači, ukoliko dođe do taskovi koji nisu neophodni da se završe, da bi projekat bio isporučen. Na slikama možemo vidjeti primjer jednog gantograma i pored njega možemo vidjeti izgled jednog projekta sa svim otvorenim podtaskovima. Sada imamo prikaz jednog phase gate pogleda ili ti faza kapija. Brzim pogledom na njega mi možemo tačno vidjeti u kojoj se fazi nalazi naš projekat i gdje je on u odnosu na naše planirano vreme. I naravno možemo vidjeti šta nas dalje čeka. Jednostavan izgled kapija, preglednost, lako upravljanje i standardizovane ikone znatno utiču na produktivnost i baš zbog toga ovaj pogled je veoma pogodan za pokazivanje klijentu kada se diskutuje o napredovanju vašeg zajedničkog projekta. Kao što vidimo na slici, znači mi samim pogledom vidimo šta je završeno na vreme, vidimo da nam je odobrena kapija, vidimo da nam faza 2 u ovom slučaju kasni i vidimo kako smo mi ocenili kada će i koliko će šta da traje i koliko je zapravo šta je trajalo. Ovo je dosta od velike koristi kada radite dosta projekta, ukoliko tačno vodite svoju dokumentaciju i tačno vodite svoje projekte, imat ćete iterativnim postupkom, možete doći do tačnog vremena koji vam je bio neophodan za svaki task koji ste radili unazad. Kao što smo pomenuli, dosta u industriji ima standardizovanih alata i standardizovanih procesa koji se često ponavljaju. Pomenuti pogled može koristiti kako bi se lakše odlučili da li će projekat biti odobren, odložen ili otkazan. I to na sljedeći način. Mi možemo definisati standarde kapije na predlozima projekta kako bismo ustanovili standarde preduzeća. Te iste kapije umemo koristiti za olakšavanje donošenja menadžerskih odluka. Sada imamo situaciju da projektni tim doprinosi rezultatima na gate-u. To više nije samo posao project menadžera, pa projektni timovi mogu, na primjer, popunjavanjem nekih kontrolnih spiskova u vizu niza pitanja ili rađenjem seta taskova dostaviti deliverable project menadžeru kako bi mu ili joj pomogli da odluči koje projekte treba odobriti, koje treba zadržati, koji nisu spremni za nastavak dalje ili eventualno koji nisu profitabilni, odnosno otkazati. Pomenuli smo standardizovane alate kroz priču na jednom od prethodnih slajda i ovdje je pokazan jedan takav primjer. U pitanju je Advanced Product Quality Planning ili ti skraćeno APQP. APQP sadrži 5 faza koje su prikazane na slici. To je planiranje, dizajn i razvoj proizvoda, dizajn i razvoj procesa, validacija proizvoda i procesa i sama produkcija. Iskoristit ćemo, pošto je APQP standardan i stalno se koristi na sličan, gotovo isti način, iskoristit ćemo to da napravimo jedan template. Ovdje imamo primjer templatizacije u Enovia Project Management aplikaciji. Mi ćemo sad otvoriti Project Management aplikaciju. Sa leve strane možemo sagledati neke opcije koje nam se nude, kao što su programi, projekti, taskovi i tako dalje. Izabrat ćemo opciju Project Template. U gornjem levom uglu novootvorenog prozora izabrat ćemo zvezdicu i selektovati Create New Project Template. Otvorit će nam se dodatni prozor sa desne strane u kome možemo imenovati template, dati mu opis, možemo odrediti datum početka, izabrati valutu u kojoj će se on pratiti. Nakon potvrde primetit ćemo da se webinar APQP, kako smo nazvali naš template, nalazi sa ostalim templateima. Taj template ćemo otvoriti u zasebnom prostoru. U opcija koja se nalazi u gornjem levom uglu izabrat ćemo opciju Create from File i izabrat ćemo naš CSV file koji želimo da koristimo. Zeleni znak pored preview dugmeta će nam se pojaviti kada nam se učita.
on govori da je sa našim fajlom sve u redu. Ukoliko to nije slučaj, klikom na preview dugme, dobijamo naš fajl sa crvenom bojom naznačenim delovima koji su problematični. Iskustva, to se uglavnom radi o nekim nestandardizovanim formatima datuma i imena i to se da lako rešiti educijom u par koraka u Excelu. Kada smo potvrdili, kao što vidimo, dobili smo ceo projekat sa svim fazama i podtaskovima i uštedili dosta vremena na pravljenje istog. U desnom delu tabele su nam dostupne neke informacije kao što su trajanje, status, da li je task obavezan ili ne. Klikom na olovčicu, svaka stavka koja nije puštena u rad može biti uređena, editovana. Možemo editovati sva polja koji imaju ovaj mali trouglić u gornjem levom uglu. Klikom na polje predecessor možemo kratkim komandama zadati zavisnost između taskova u odnosu na to kako želimo da formiramo vezu ispred njih. Naprimjer, prethodni task mora da se završi da bi završili sledeći ili prethodni task mora da se završi da bi sledeći počeo. Ovim automatizujemo ceo proces dodeljivanja taskova, a naš član tima će dobiti notifikaciju da treba da počne da radi o svom tasku kada za nju bude vreme, bez obzira što smo mi to isplanirali čak i mesecima ranije. Vratimo se na APQP kratko. Svrha jednog ovakvog alata jeste da standardizovanjem procesa ostvarimo komunikaciju između svih ljudi uključenih u projekat i obezbedimo da se svi taskovi završe na vreme uz prihvatljive troškove i prihvatljiv nivo kvaliteta. A poenta svega toga je da iz toga izvučemo neke pouke, odnosno da nešto naučimo. Primetit ćemo da je svrha ovog alata gotovo identična svrsi aplikacije Project Management. Osvrnut ćemo se kratko na benefite jednog ovakvog alata kao što je APQP, ali to su ujedno i benefiti korišćenja Project Management aplikacija. To je pokretanje resursa na rad, rano uočavanje potrebe za promenom, izbjegavanje potrebe za kasnom promenom i dobijanje kvalitetnog proizvoda na vreme uz najmanju cenu proizvodnje. Korišćenjem kontrolnih tabli, kao što ovdje vidimo na slajdu, dve varijante koje nam se pokazuju na kontrolnoj tabli, mi zapravo podržavamo prvu svrhu APQP pomenutu na prethodnom slajdu. Komunikacija između učesnika je sistematska i svaka promena u radu učesnika na projektu je odmah vidljiva Project Manager. Takođe, Project Manager može jasno da vidi koji taskovi kasne i gde on treba da reaguje, a samim tim smo zadovoljili drugu pomenutu svrhu sa prethodnog slajda. Mi ovde na slajdu možemo uočiti gantogram sa prikazanim fazama, ovo je jedan high level prikaz. Takođe tu imamo vidljive rokove i statuse tih faza i sa strane možemo uočiti URL linkove kojim klikom na jednom od tih faza ili taskova dobijamo detaljnije podatke, o njime možemo da editujemo i tako dalje. Ispod njega nalazi se metrički prikaz koji uključuje sledeće informacije. To su progres, dani prebačeni od planiranog, procenat taskova koji kasne, broj preopterećenih članova unutar projektnog tima, procenat završenih milestonova, udeo potrošenog budžeta, status rizika i status issue. Korišćenjem intuitivnih metrika za praćenje projekta olakšava nam donošenje odluka. Sada gledamo jedan schedule status kontrolne table. Project Manageru su sada dostupne sve informacije bez potrebe da ide dalje od ove i sledeće ovde strane. Polje Top Level Tasks nam preko bar charta daje informacije o statusu završenosti High Level taskova. Polje All Tasks nam preko pie dijagrama pokazuje procenat distribucije pod-taskova bazirani na njihovom statusu, dok bar chart
nam pokazuje broj podtaskova baziran na njihovom statusu. Pored njega nalazi se polje Task with Deliverables, koje nam pokazuje udeo završenih zadataka koji su imali deliverable. Kao i na prethodnom, pie nam daje procentualni prikaz, dok nam bar chart daje brojčano stanje. I poslednje polje na ovom pogledu, na kontrolnoj tabli, jeste polje koje nam pokazuje kritične zadatke, odnosno kritične taskove u projektu. Kao i do sada, pie pokazuje procentualni deo baziran na statusu u kom se task nalazi, dok bar pokazuje broj taskova baziranih na statusu. Kada prebacimo na biznis status stranu kontrolne table, sa desne strane imamo matricu rizika koja kategoriše sve aktivne rizike u zone različitih boja na osnovu risk priority broja, odnosno risk priority number, RPN. Ispod nje se nalazi jedan dijagram, grafikon koji je sličan grafikonu sa prethodne strane, vezan za issue. Na projektu kao mi, znači na pie chartu vidimo procente, odnosno udeo issue, dok na bar chartu vidimo njihovo brojčano stanje. Na levoj strani nalazi se grafikon koji nam pokazuje tog budžeta i njegovo poređenje realno potrošeno, prikazano crnom bojom, i plavom odmah imamo planirano da se potroši za vreme trajanja projekta. Poslednja stavka na ovoj strani jeste grafikon benefita. Kao i na prethodnom dijagramu, vertikalna osa pokazuje benefite, odnosno budžet ovde, dok horizontalna osa nam pokazuje vremenske intervale koji se mogu podesiti kako nam odgovaraju. Ono što je jako bitno, da Project Manager sada ima informaciju u realnom vremenu, prikupljenu od svakog člana tima, naravno bez potrebe da on ima nekakvu komunikaciju sa njima. On se sada može posvetiti upravljanju bitnim aktivnostima, oceni procesa, identifikavanju i uočavanju rizika, preraspodeli resursa, odnosno ubrzanju samog plana projekta. Project menadžeri dodeljuju taskove svojim članovima tima uz mogućnost da pri tome uzmu u obzir obim njihovog posla. Kao što smo rekli, možemo uvijek da vidimo broj članova koji su nam preopterećeni. Postoji mogućnost dodeljivanja taskova po roli koja mapira sve ljude na platformi kojima je dodeljena određena rola. Ovo je od velikog značaja u firmama koje imaju veliki broj zaposlenih, jer se vreme pretrage znatno smanjuje. Project leader, odnosno project manager, određuje koliko je koji član tima planiran po posebnom tasku, zavisnosti od težine zadatka, njegove hitnosti, kao i sposobnosti osobe koje je taj task dodeljen. On ili ona ima mogućnost generisanja izveštaja o resursima kako bi znali ko je šta radio na projektu i ko je koliko čemu vremena posvetio. I na kraju, project manager ima opciju fleksibilnog planiranja. On može lako da prebaci task sa jednog učesnika na drugi, ukoliko dođe do promene prioriteta unutar firme ili samog projekta. Ukoliko, na primjer, neki task kasni ili je neophodno u tom trenutku u firmi potreban značajniji fokus na nekom drugom projektu. Iskoristit ćemo template sa početka webinara da napravimo novi projekat i pokažemo na tom našem APQP templateu kako izgleda proces dodavanja člana na projekat. Kliknut ćemo na opciju Projects i kliknuti na 3 crte u novootvorenom prozoru. Izabrat ćemo opciju Create Project i onda Create from Template i izabrati naš template sa početka webinara. U desno polje ćemo uneti tražene podatke. Pošto nećemo da menjamo ime od našeg projekta, sistem automatski vrši preimenovanje zato što već postoji template sa tim imenom. Kao što vidite, nama su dostupne sve opcije kao i kada smo pravili template. Možemo da menjamo valutu, odrediti kad nam projekat počinje, možemo čak odrediti šta ćemo da iskopiramo iz tog templatea, tako da možemo napraviti mnogo komplikovaniji template nego što je nama zapravo potrebno, pa isključiti stvari koje nam nisu neophodne. Kada dobijemo naš projekat,
i taj pogled na kontrolnu tablu, možemo dodati ljude na projekat. Kliknut ćemo na polje People. Dodavanje se može odraditi pojedinačno ili više osoba odjednom, kao što možete vidjeti te dve ikonice. Osobe koje budu dodate na projekat će pored informacije na platformi dobiti i informaciju direktno na mail koji je vezan za 3D Experience platformu. Ovaj primjer pomenuti se radi na cloud serveru, pa je u realnom vremenu, tako da dodate kolege mogu biti čak i van zemlje, van kancelarije kada će dobiti informaciju o njihovom tasku, zato smo i dodali kolegu Mihu koji radi u Ljubljani kako bi imali reprezentativnu sliku. Dodat ćemo još i kolegu Acu koji radi sa nama ovdje u Beogradu. Kada smo dodali ljude na projektni tim, otvorit ćemo schedule i iskoristit ćemo allocation pogled koji je već uključen. Možemo promijeniti na ovoj ikoni kako bi mogli da odredimo koliko će član procentualno učestvovati u zadatom zadatku. Ostaćemo na ovom allocation pogledu. I dodat ćemo sada za naše članove tima. Stavit ćemo tako da je za kolegu Acu da učestvuje za zaduženo 80% na tasku, 90% na fazi. Ja ću za svoje taskove sebi da dodelim recimo 60%, dok ćemo da zamislimo da je kolega Miha angažovan samo na ovom projektu i da će njegovo učešće je 100%. Naravno, ukoliko želimo da ih dodamo na task bez potrebe da dodajemo njihovo procentualno učešće, samo ćemo klikom na ovu ikonicu izabrati umjesto našeg pogleda ovog sada koji je uključen, izabrat ćemo assignment pogled gdje ćemo umjesto procenta samo dobiti povratnu informaciju da je kolega koga smo izabrali dodeljen na projekat. Odnosno i da mu je dodeljen task. Članovi tima dobijaju dodeljene taskove i cilj im je da za te taskove dostavljaju deliverable. Korisnici projekta pristupaju objedinjenom prikazu zadatnih projektnih zadataka, rizika, problema, sastanaka, zadataka, rute na osnovu procenjenog roka. Oni mogu obezbediti trenutne, nedeljne i mesečne prikaze na osnovu roka i datuma početka zadatka. Imaju otvorenu arhitekturu koja im omogućava integrisanje poslovnih objekta bilo kojih vremenskih ograničenja, a sa druge strane imaju mogućnost prikazivanja samo rokova i svih nerešenih zadataka. Korisnik dobija detalje o svom zadatku, o tasku, klikom na tačku dnevnog reda u agendi i od ovog trenutka korisnik može raditi na svojim deliverablama ukoliko naravno to od njega projekat traži. Ono što je jedna velika prednost 3D Experience platforme jeste njena sinhronizacija. Sinhronizacija sa MS Projectom je moguća u oba smjera, znači može se projekat izvesti iz Enovije Project Management aplikacije u MS Project i obrnuto, što dosta olakšava prelaz ljudima koji su navikli da rade u MS Projectu. Kao što sam rekao, pored integracije platforme, izvršena integracija sa celim Office-om, pa se dokumenta mogu lako čuvati u platformi klikom na jedno dugme, nebitno da li je to u pitanju MS Project, Word ili Excel. To dugme će izgledati ovako. Drugim rečima, radom u svom projektnom okruženju vi možete direktno pristupiti projektnoj dokumentaciji i same Microsoft aplikacije pridodati dokumenta projektu. Korišćenjem Enovije Project Management aplikacije eliminišu se aktivnosti koje ne doprinose vrednošću na vašem projektu, takozvane non-value added aktivnosti. To omogućava vašem projektu da bude završen na vreme i u budžetu. Hteo bih da vam se zahvalim na pažnji. Ukoliko ima nekih pitanja, slobodno ih pošaljite na mail ili stavite sada u chat. Također
možete posjetiti sajt grupe i kontaktirati nas preko nekog od naših infomailova tamo. Ukoliko vas se svidao ili vas je zainteresovao ili neki od drugih webinara, bez obzira na zemlju odakle ste, slobodno možete meni pisati, a ja ću vas povezati sa kolegom koji je vama najbliži. Hteo bih također da iskoristim ovu priliku da vas pozovem da posetite zvanične YouTube kanale CAD/CAM grupe i CAD/CAM date za ljude u Srbiji. Tu ćete imati dostupne webinare na više vezanih tema za CATIA, kako za CATIA, tako i za 3D Experience. Obzirom da nam je jedno od predstavništva u Ljubljani, snimci su dostupni i na slovenačkom jeziku. Tako da pogledajte koliko vas nešto zaintrigira, obratite nam se i hvala vam još jednom na pažnji.